Ku jima i ku navela ni lo vuya ni navela ni swi navele na ha ri ntsongo nyana vo ma 2015 a ku ri na vahisa van'wana va phusha kwalaya kaya se loko na ha ri ntsongo na hamba ni endla swilo leswiya swo ni ti tlakula mara vahisa lava va ni ta sweswo va ni hleka va ku a wena nge jimi wena ni va byela ku a ni ta jima loko no kula role model ya mina ni ta ku i timbirhi ntsena hi ku i Arnold Schwarzenegger na Ronnie Coleman Now as I wake up, I'm punzo with my toothbrush. I thank God, even though life is too tough. I put a smile in my face as I understand. Whilst I lie in the street, that's my other plan. My enemies on my side trying to act funny. I keep my mind on the road, get to make money. I got kids to support, that's my family. Go come my soul saying, keep the same energy. Fake friends, they just want me to slow down. And I don't get a plus church, it's my home ground. And hustle, that's the song that I won't sell. I do cry, but the story that I won't tell. Okay, guys, it's your boy Majilele from Star. Hey guys, hey, namuntlha ma swi vona smile swihomi swona chava ku mukutiwa hi tshamela va ri dikane ya ni swi koti no swi vula xichangani handle ka ku dya nkarhi namuntlha na vayeni la vo jima se mi ta twa hi vona ku va hi khomele yini ne handle ka ku dya nkarhi mpfhukini ni ta kombela mi tlakusanyana voice kambe u n'wina mani mina hi mina John Balo Nkateko. okay John Balo Nkateko okay Mr Baloyi ya ni ta tsakela ku mi vitana ngopfu Mr Baloyi loko ni languta hi ya mu ni ku 2020 ne a mi nga ri ze mi va na tinyama mara loko ni mi languta sweswiwa hi 2025 sweswi ya 2025 se mi na tinyamanyana mi nga hi xirhelanyana ku endleke yini Ku va ni fike lawani i timhaka to phusha ntsena a ku ri timhaka to phusha no tirhisa supplement. okay hey ni hlamulekile mara ni hlamulekanga swona yeah so okay moni mo hi endla so question leyiwani i ncini xi lexi xi nga endla ku ri mi ze mi ti byela ku n'we majima Ku jima i ku navela ni lo vuya ni navela ni swi navele na ha ri ntsongo nyana vo ma 2015 a ku ri na vahisa van'wana va phusha kwalaya kaya se loko na ha ri ntsongo na hamba ni endla swilo leswiya swo ni ti tlakula mara vahisa lava va ni ta sweswo va ni hleka va ku a wena nge jimi wena ni va byela ku a ni ta jima loko no kula lero n'we mi hetisisa ku navela loko aka n'wina a ni hetisa ku navela ku ya mina. so okay hi wihi ntshikelelo lowu mi nga wu kuma loko mi ri karhi mi jima Ntshikelelo lowu nga wu kuma i ku vanhu vo tala loko va ku vona i jima va endla hi sweswo va ku tikisela va ku swo jima a swi pfuni nchumu i jimela yini swo fana na swilo leswiya ma twisisa va ku endla ku i chuha ka career leyi we yi lavaka ma twisisa. okay so mi lava ku mi byela ku leswiya swo jima se mi swi teka as a career ne Ni swi teka as a career kahle kahle. okay i mani role model ya n'wina ka leswiya swo jima Role model ya mina ni ta ku i timbirhi ntsena hi ku i Arnold Schwarzenegger na Ronnie Coleman i vanhu lava ni va landzelelaka ngopfu ka swo jima. okay i ncini lexi xi nga mi tsakisa hi Schwarzenegger Schwarzenegger ku ri munhu loyi a nga kulela ka background ya difficult kahle hi ku ya hi nawu i munhu loyi a nga phusha a ku ri vanhu lava va huma Australia va tshama America ku fana na loko munhu a huma Zimbabwe a ta la South Africa a ta tirha se munhu loyi a ku tirheni like a vona ta ku America i ndhawu leyi ku na mali ku career leyi a endlaku ku yi nga phusheka laha tikweni leriya laha humaka ka rona yi nge phusheki ma twisisa. okay what about va ri Ron Coleman Ron Coleman i munhu loyi a ku ri Black America ku ri makulele ma yena i munhu loyi a nga kula kahleni a nga hluphekangi papa yena ku ri phorisa mhana yena ku ri munhu wo jima a nga hluphekangi yena ku ri vanhu vo i rhandza ku jima hi ku mhana yena ku ri munhu wo jima ma twisisa. le dra yena ku ri a ku ri munhu wo jima so i ncini lexi xi nga mi hlohlotela ku mi ze mi tikuma ku mi lava ku fana na vahisa lavowa va ri two Vahisa lava ku ri ku va ni navela ku fana na vona i timhaka to va ndle ku ni va na ku navela lokukulu ngopfu hi ku i vanhu lavo a vo lo beburiwa na swona vo lo
swi navela na va tlhela va fika va swi endla ku fana na leswi ni swi navelaka ku fana na vo leswi va nga swi ndlisa swona ma twisisa. So ku na leswi letiya va nge roll call man ni twa va ku ti tshoveke milenge. Letiya ti tshoveke rhambu leri va nge i backbone. Yeah. Lava van'wana va nge spinal cord. Spinal cord ku na spinal cord ku na backbone swa hambana swilo leswi. Okay. So I'm sure n'wina loko mi ri ku tlakuleleni ku na n'wina mi ngo tshuka mi ku photlo. A ni chuho swo fana na leswi ni swi langutela and then no pfa ni swi hleketa ku swi nga endlekela. Lero ngo mi tiye ku hundza tshimbi ne. Ni nga swi hlaya tani hi ku swilo leswiwani a swi pfa ni swi geja ku swa so na so hi ku ya hi malembe ya mina ku ri loko ni kha ni fikisa malembe ya so ni fanele ni va ni kha ni phusha swa so loko ni fikisa malembe ya so ni fanele ni va ni kha ni phusha swa so. Okay. Question ya mina hi lewa mi nga va hlohlotela yini vanhu vo fana na vo mina vanhu vo mhana nchumu let's say mi kuma ku ni la ku jima mi nga hlohlotela yini ku na hatla ni miri wa mina wo tlakuka fast. Ku hlohlotela timhaka to ni ku byela ta ku i fane i hambi ti ta phusha ku ri landzelela swilo leswi mi ni ku byelaka swona hikuva na mi ni landzelela swilo leswi ni nga byeriwa hi vanhu ku endlisa ku yini hi ndlela yaleyo. Okay, i fanekele i follow the rules. Yeah ne. So okay ke hi yini difference ya ku jima hi mavhilwa na ku jima hi cement. Difference liya i ku mavhilwa a ma na weight cement i xilo lexi nga na weight ku fana na tinsimbhi leti ti nga ta straight equipment ta straight leti nga ta ku equipment ta professional. Lero mavhilwa a ma hlayi kahle kahle. Mavhilwa ni mahlaya mina na ma tirhisi khale nyana se endlini ku ma tirhisa. So hi ku ya hi n'wina mi nga tlakula mavhilwa mangani kahle kahle. Mavhilwa lama a ni ma tlakula ni nga vuya ni tshika hi wona a ni tlakula mavhilwa ma 18. Mangani? 18 wa mavhilwa. 18 mara still mi swi twa ku a ka ha ri na weight liya mi lava yona. Loko no mi komba mavhilwa lama ma 18 na nsimbi leyi phushaku hi yona sweswiwa hi ba ku chest yona mi nga twi nga na ku nsimbi liya i yitsongo ka mavhilwa lama kasi nsimbi liya hi yo yi nga kulu ku tlula mavhilwa lama. Hi lela ro mavhilwa mo attractor a ma na weight swi fana na nhonyani wo tshuka wo attractor a nga na mahanyelo. So okay ke mi nga va byela yini vanhu lava jimaku mavhilwa kahle kahle kumbe lava va nga ha ku teni then va fika va hleketelela mhaka yo jima hi mavhilwa. Mavhilwa ni ta ku hi ku navela ka vona va nga jima hi wona mara hi ku ya hi mina leswi ni nga ta va byela swona a ku na ku i nga tala ku fana na mina loko i kha i tirhisa mavhilwa. Mehe ku sungula laha ni nga tala kona a ni tirhisa cement ntsena. Okay Mr. Baloyi. Mr. Baloyi na mi byela laha lava mi byela masungulelo ya n'wina like mi hlamuseta xitori xa n'wina loko ma ha ku sungula ku jima for the sake of people lava va lavaka ku jima ma vo as if like mina ni lava ku gain ti-mindset mara ni lava ngopfu ku tiva ku n'wina mi swi kotise ku yini ende swi tise ku yini tanihiloko mi hlamusete swa Arnold Schwarzenegger na Ronnie Coleman so me la ku tiva ta n'wina sweswi. Ta mina a ni ri munhu wo ni tshame na va ntanga misa lava nge ntanga a ni tshama ngo na yena i munhu loyi a nga ni phusha nyana ku jima nyana hi mavhilwa or malama hi ma vulaku a na ma tirhisi. Se ni dlina ni kumana na boti yin'wana ya kwala kaya boti i munhu wo huma Joni veke ni fika ni tshama na yona siku rin'wana ni kuma ni ku boti ni kombela u ta hamba ni phusha na n'wina veke ni ku no a ku na problem mara wa phusha na ni fike ni yi tongela ni ku hayi a ni phushi no la ku ta sungula ni n'wi phutisa hi ndlela yin'wana ku a na ta n'wi komba ta ku me na matimba i veke ni sa hamba ku hambi ta everyday ta hi ta phusha ni phusha ku dlina laha ni fika ku a ni byela ta ku mavhilwa ma tingeriwani na mina na ha ma lavi ngopfu ni la ku phusha hi cement. Okay. So kusuka kwalano mi yi fambisa ku yini jini ya n'wina yo jima kahle kahle. A ni mi twisisi ku mi vula njhani. Okay a ni ngo mi sungula ku jima na vona
like mi push-isa ku yini na vona ku na leswiya swo loko i push-a na munhu a swi vona ku we nga ri push-a ngopfu a ku pfalela ma twisisa leswi chekaku mi ta n'wina mi ta mi vambe vest mi kha mi ku mi ya ku jimeni va fikaku namuntlha ku jimiwa so a mi tshama mi hlangana swo kholeriwa hi sayiti ro jima kahle kahle. Swi endlekerini like ni ta munhu sa loyi a ni byela ku mina namuntlha a na power ni ku i mani a nga na power ku na mina a ni va na power no la ta ringeta a ku mina namuntlha ni nge koti ku phusha ende tinsimbhi swin'wana swo i nge push i ri wexe ku push i ri wexe swi tika ngopfu kahle kahle a swi hambana ni ku leswaku i fana ku i ku ni nga hanya vutomi lebyiwani ri ha n'wansati ma twisisa ka tika ku tika ngopfu ri wexe lero na n'we kahle kahle ku a mi kha mi tikuma mi jima mi ri one a kaya a mi swi koti sweswiwani swi ringeteni nyana hi ku ku na mhisa n'wana ni phusha na yena vuye a famba ni ku zamazameni nyana o ka a nga ri kona ende n'wina se kahle kahle swo mi boha se swi ni boha hi ku loko no yima a ku na lexi nga ta famba swa endleka ni tshwa vekeni vanhu va kha se va sungula ku ndlela madzolonga ku swi voneni na mhisa loko ta tshwa chanisa ngopfu swo fana swo leswi lero ka swilo hinkwaswo mi chava ku tshwa n'wina sweswo na swichava mara ko va ku swilo leswiya swi nga endleka hi ku ya hi nkarhi wihi na wihi mara manthembi ku swi nga endlekela lero mi ti nyiketelerini ka tinsimbhi kahle kahle ti nyiketerini ku ri swilo swo tala ngopfu lexi nga na nkarhi ngopfu na xona i tinsimbhi eku jima ntsena lero na vanhwanyana mi na nkarhi wa wo kahle kahle ni na nkarhi wa vona mara van'wani va ni tekanyana ku na tonganyana va ku munhu lowani tichomi ta hi va n'wi byela ku munhu waloye a nga na ku rhandza ku jima ni ku ku jima ni rhandza kona hi mhaka ta ku relationship ya gym na mina yi kume kha yi continue ende i nge yi yimisi wena. Okay, lava ku mi vutisa swin'wana hi about vavasati ne sweswiwa n'wina mi jimaku a va mi teli vavasati na cause loko ni languta xifuva xa n'wina ni exikulu ende hina van'wanyana va hi xinghela va ku i na xifuva xa tuva nge tlele henhla ka xifuva xa tuva so ku hava vavasati lava va mi landzelelaku na van'wani va kona ku va ku van'wani ku va ku mina a ni munhu loyi van'wani va tingana ku na mona vavasati va tingana ku na mona van'wani va ta va fika va byela chomi ta vona ku za lowu munhu luya va n'wi vona ta ku njhani na loko ni humeni hala molweni lawa ta kuma ta ku like loko ni va ni foreign kwala thileni ma va kha va khwentana vona munhu luya vona munhu loyi vona i kahle wa tiva swo swi fana swa leswi wa nga ri mi vona loko mi kha mi ku vona munhu luya ma smile nyana nga ri swi mi khoma kahle swi ni khoma kahle swona hi ku va ku va ri ku naveleni ka munhu wa so i twa munhu a dlina a boxa rito a ku mina na n'wi lava nuna wa so u kuma ku va kala ende a va hembi mpela va kala lero n'we mi nga tiya kahle mi vatsongo tani ke nga tiyanga misava hinkwayo ni nga ta hlaya ku nga ku ri na 99% ya vanhu lava ka va nga jimi ku ri na 1% ya vanhu lava jimaka misava hinkwayo. Okay hi ku ya hi n'wina after loko se mi ta mi sungula ku jimajima ni mi twisisa yini like hi kwihi ku hambana ka rihanyo ra munhu loyi a nga jimeki na munhu loyi a jimaku ni nga swi hi ku munhu loyi a nga jimeku minkama yin'wani i nga kuma khoma hi vuvabyi lebyi fanaka na machukele hikuva ka swakudya leswi i swi dyaku i veke ni kuma ta ku hina hi jimaku a byi hi khomi vuvabyi lebyiya na ku hambi nhwanyana va ku va vabya ngati ya mina yi tshama yi ri powerful hi ku yi tshama yi kha yi hisa kahle kahle lero n'we mi papalateka ngopfu ka swilo swo fana na mavabyi swo fana swa mavabyivabyi mpfhuka mi sungula ku jima mi ze mi nga vabyi a ni tshama ni vabya lero hambi ku ri flu a swi mi tshuneleli va flu ni nga swi hlaya ku ni na malembe nyana mo hlayanyana ni kha ni nga se khoma hi flu or ku khohlola swa hlamarisa nyana ku ni swi vula mara loko hi ku swi langusa kahleni a ni tshamani ni ku munhu a mi twa ku va ri mani wa vabya or ni vabya ni ya jika etliliniki a ni yena munhu wo fana loyi Ntshuxi amela ku jima se ni twe mi vulavula ngopfu na hi mhaka ya vavasati laha xikarhi so ni komba decided to jima okay ni twe mi katsakatsa ngopfu mhaka vavasati so mina yena ni na yena
Okay, so wansati lowu mi nga na yena like wa mi support-a ka career ya n'wina kumbexani mi munhu lowu mi ti nyiketela ngopfu ku gym? Munhu loyi ni nga na yena ni ta swi ku i munhu loyi a nga na jealous ngopfu ka swilo leswi mi nga ku swi endleni. Mi tsakisela ntiyiso hi ndlela yini? Hi ndlela liya yo i swi teka na ku swilo leswa i swo huhwa or like ko va xitlangwani xa xinkarhani, like loko u n'wi byela ku mhaka leyiwani yi ya kule ngopfu ende yi ta teka malembe if mina na wena hi ta va ha rhandzana ni ta swi vona. Mara a nga tshemba ku mina leswi a ma swi tshembi swo chanisa leswiwa. Lero i swilo swa ndhawu ngopfu a nga mi support kahle kahle ka mhaka leyiwani. Tatwa loko ni hi ri ku chateni se ku fika nkarhi wo ma 3 gym vo ma 3 a ku ni kha ni ku mina ni fane a gym a ku swo boha swa kona swo boha swo gym mi ta dlina mi tshoveka ni ku a ku na problem munhu wo tshoveka. Lero hambi o yini hambi o ka namuntlha a nga sweki and better mi tlela mi nga dyangi n'wina mi koti ku ya mi ya gym? Ni nga swi kota sweswo hi mhaka ku vavasati like a va ni tikiseli loko ti fika ka timhaka to vulavula. Mani yena munhu lowu ni fika loko swi fika ka timhaka to vulavula loko n'wansati a ku lexi nga handle ni powerful ngopfu ku vulavula like ni talkative ka vona. Okay, so a mi n'wi joleli? Sweswo ni nga hemba. A mi chaya leswi mi nga sure hi swona? Okay, ma n'wi rhandza mara nsati wa n'wina? Na n'wi rhandza na loko yena a ni rhandza. Loko a nga mi rhandzi mi nga ta n'wi rhandza? Okay, let's take someone o mi tekela yena mi nga endla yini? Loko munhu a ni tekela yena a na problem leyi ni nga na problem ya yena ni ngo n'wi vutisa ta ku wena wa pfumela ku tekiwa na, ni nge vuli ni ku mani i wrong loyi a nga wrong lowa mina why a pfumela ku tekiwa ma ni twisisa. Leyi a nga wrong. Lero n'wa mi himi? Hayi leswiya a ni swi endli nakan'we ende loko va langutiseni van'wani va ni chava vavasati va ku munhu luya ku ri na loko se ni fika ka timhaka to vulavula i ta n'wi vona se a ya hansi kahle kahle. I twa nge mi nga tlakusa xandla. Kahlekahle i ni byeleni laha n'wina mi ba loko swi te Kahlekahle swilo leswo baha a swa like na swi avoid ni swi teka like a hi swilo leswi ni swi rhandza ngopfu. Na swi na hambana kule ni ngo na swona. like ma swi papalata. Na swi papalata mhaka ku ni vona nga va swi pfuni nchumu ku ya nawu. Mara ku na leswiya swo loko se i gym-a ni twa vanhu va ku tala ne va ku timayisele ta delerisa yini so n'wina a mi hundzangi le ka stage lexiya xo mi delela kumbexana no hindza sweswi mi ku pfuxeka veka xi xexo hansi swo fana na sweswiya ma twisisa so a mi tshama mi delela. Xiteji lexi a ni ze ku hindza ka xona hi ku vo tala vanhu lava a va vulavula swo fana na leswi a ni tala ku va juma ende loko ni va juma a ni nga va lwisi a ni va hleka. A ni va hleka ni nga ze ni hlamula nchumu swa yena leswi a nga swi vula. Lero why like loko byi vulavula swin'wanyana n'wina mi nga swi tlhokovetseli hi ndlela liya a mo swi teka as a joke mi kuma ku hi serious? A ni hlamuli swilo hinkwaswo. Yeah ne. Okay, mpfhuka mi sungula ku gym ma hole tinyimpi ti nga? Ni nga ku ni nga na lwe tinyimpi timbirhi. Impela mpfhukani se na pfumela. Wa pfumela na wena? Dile ka swona. Na me se na pfumela ku a mi pfhukani. Question leyi ri na yona hi leyiwa. Okay, as sweswo hambi ri mi gym mi kha mi swi vona ku ndhawu leyi nga kulela ka yona a va swi landzeleli swo gym-a so mi nga ku yini hi varhangeri va hina like mi nga tsaka loko vo hi ndlela yini kahle kahle especially n'wina vo gym? Ni nga tsaka loko vo hi tisela ti-Olympic letiya ta le Polokwane ku na ti-Olympic leti joyinaka vanhu vo ringana mina. Mara no ka ni nga se swi tiva ta ku like munhu i joyina loko swi endlise ku yini mara ni swi twini mhisa n'wana kha ni hlamusela ku na ti-Olympic to gym-a hambi munhu a nga gym like i body ya yena wa ya la ya nghena ka Olympic liya ivi ke ni fika i kombisa timahanyiselo ta wena hi ndlela leyi. Leswiya swo i ku i ta nyana xitayele ku .
Okay na swi vona leswiya. Se mi lava mfumo wa hina wu mi ndlela swona laha kusuhani. U nga endlela swona mara na loko u kuma ta ku u nga tsandzeka mina swilo leswi swi nge tsandzi ku va ni swi endla hi nexe. Okay se ni byeleni laha ma swi navela ku va bouncer. Sweswo ni endleleni ya swona. Mi le endleleni ya swona. Mi tsakisini ka ku va bouncer. Ka ku va hi bouncer ni tsakise ku like swi nga endla ku ni va munhu loyi a nga duma ngopfu ku kwalaho lo fana ku ni la ku joyina va yisa van'wani va le Giyani va te loko no endla swa so na so ni nga va bouncer ende swa endleka vanhu va le holo fana loko va ni vona ti-resort tin'wani va hlamala ende waloye a hi ri na yena ni ku mina waloye swa endleka mi kuma se a ma ha ni tivi kahle. Okay na swi twisisa ku ri kahle n'wina mi lava ku tisa point liya yo ni nga swi vurisa ku yini xilo lexi vanhu a va nga ri sure hi xona ku munhu a nga humelela hi xona mi lava ku va komba ku mi nga swi kota ku humelela hikwalaho ko gym. Ni nga humelela hikwalaho ko gym hi ku ku na leswiya swo va ku na ku ti-international bouncer ma-bouncer lama ma suka laha South Africa ma rindza kwinikwini vo America so tindhawu to fana na ta ta matiko ya le handle. Okay so ni lava ku mi ni byela lawani ku na ti-movie nyana tin'wani ti vonaka muni ku ti-movie letiya ni ti vonaka mi kuma ku munhu before a gym-a van'wani ma tlhava tinayiti ma kukumuka so hi swihi switandzhaku swo biha hikuva munhu a kha a tlhava tinayiti. Ku na tinayiti letiwani ti va timbirhi ku na nayiti leyi va nge i Synthol. Nayiti liya ni ngo ka ni nga vuli ta ku yi tlhaviwa mani mara va kona vanhu lava yi tlhavaka mi kuma ta ku munhu a khome mahiselo ya so like bicep ta yena yi ri yikulu mara forearm yi nga ri yikulu na shoulder yi nga ri yikulu ku ri bicep yi nga yikulu. Ku tlhela ku va na steroid. Steroid i tinayiti leti va Ron Coleman va nga ti tirhisa na va Arnold Schwarzenegger se nayiti liya ya Synthol like nkarhi wihi na wihi loko munhu u vaviseka xilondza xa kona swa endla xi nga holi or xi pfula nyama yikulu ngopfu mara ku xilondza xitsongo se liya ya steroid i nayiti leyi nga ta ku affect-a ka mahawu or ka mbilu ku i pfa i va na ku hefemula hi ndlela yin'wani i pfa i talela hi nayiti leyi. Lero yo antswa liya yo namba yi ni hlwela ku hola kahle than ku va ni kha ni hefemula ku vava so ku ve khi gym-a na ku ve khi dzaha fole na ku ve khi nwa byalwa swi tikisela kwihi. Ku ve khi gym-a i khi i nwa byalwa i khi dzaha na fole mi ni nga ku a ni dzahi a ni nwi and i khale ni kha ni nga swi endli sweswo. Loko i ri munhu wo gym-a i kha i dzaha fole i va na problem ya mahawu ende mahawu ma fambisana ngopfu na chest ku ri loko i gym-a i nga twi na ku i helele hi moya se loko i ri munhu wa nwa byalwa a byi twanani ngopfu na munhu wo gym-a hi ku munhu wo gym-a ngati yi tshama yi kha yi hisa ende byalwa i alcohol ku ri yi fika na yona yi hisa ngopfu ngati ku ri i nga fika i dakiwa hi 1 quarter leswi endli nga va dabadabanyana so or daku tlela. Lero a wu hlweli ku dawa kahle loko ri munhu wo gym. That's why ni twa van'wanyana va vulavula hi mhaka yo loko ri hisa i dakiwa ngopfu loko ku titimela swa tika ku munhu a dakwa. So okay lawa kusuhani lawa a hi vuli vanhu va le handle and stuff kwalaho South Africa hi wihi munhu loyi a nga tiya a mi tsakisaka. Munhu loyi a nga tiya a ni tsakisaka laha South Africa i Mhisa wun'wani va nge i 5% wa le Giyani hi yena a ni tsakisaka ngopfu ku ri Mhisa luya i ze ku ni hlevela nyana switori swin'wana swo jimajima like i munhu loyi a nga ni byela ta ku loko u endla swa so na so swilo swa wena swi nga famba i nga swi kota ku va bouncer. Lero letiwa 5% ta kona i ti-bouncer i ti-bouncer dikulu nyana i dikulu ti-bouncer letiwani ende i munhu loyi ni navelaka ngopfu ku fana na yena. Me se ni swi vonini mhaka ku ze Skoni yi nga swi twisisi swo gym-a ni I feel like mi va nyika nkarhi wutsongo nkarhi wo tala wu le ka gym ngopfu cause ni twa nga ri mi tiva swo hlayanyana hi gym.
Hayi leswi va nga swi hlaya ku ni va nyika nkarhi wutsongo mara vona na vona a va swi koti ku ta nyika munhu nkarhi hi ku ni nga swi kota ku ni ku na mitlhatlhanani va nga ha tiva ku mina ni busy and na swi respect leswi va nge va busy hi swona mara vona leswi mina ni nga busy hi swona swo fana na gym a va swi respect ende ku hala swi respect-aka. Oh, okay. Ni tshame na hanya na okay ku na damani un'wana a tshama na damani lo vantshunxi a ku i ti papalata ngopfu ka timhaka ta masangu ni so a ku i ti papalatisa mhaka yo loko i va busy hi swona wa tshwa se ni kombela ku mi ni tlhevela ku i ntiyiso kumbe a ntiyiso na. Leswi i ntiyiso loko munhu a ri weak ko va ku mi kuma ta ku maphushelo ma yena a ma fani na leswi a endlisaku hi swona leswiya swa vavasati ku na ku munhu a ri weak ivi yena mi ni ta swi hlaya ku a va ni tikiseli nchumu. Lero va nga ta lava mi lavaka Va nga ta lava vanhu lava va nga ni tikiseli nchumu. ya Ntshunxi a wu na question kwalani se ni hleketa nga ri ya ku pfalela ya va ne okay mi voni nga ri ni siye yini lexi mi tsakelaka ku byela vanhu. Ni vona mi siye nchumu lexi ni tsakelaka ku byela vanhu. A ndzi yangi nchumu ne okay hi fikisa sweswo makumu i mavito lama ro gym. Vito ra mina ro gym vo tala va tala ku ni vitana Fali Ipupa. Mani Fali Ipupa. Fali Ipupa swi vula yini. Fali Ipupa i munhu un'wana wo i muyimbeleri i muyimbeleri a baku international rumba se a ku ri munhu loyi ni n'wi rhandzaka ngopfu ka tinghoma ta mina i munhu loyi a baku international rumba i huma Congo. Se na n'wi ma ri tsakela Vito leri na tsakela Fali Ipupa ya na loko ni data mi ta ni tsalela ro ka WhatsApp ni nga tsandzeka ku ri tsala Fali. Okay munhu loyi a tsakelaka ku la ta jima na n'wina mi kombisa ku yini. munhu la tsakelaka ku ta jima na mina i ku vutisa vanhu ku mi ni kumeka kwini na ku kuma tinambara ta mina ntsena na ku hi jimela kwini. Okay Facebook mi tsale kwini. Ni tsale ku Young Lion Ipupa. Okay tinambara ta WhatsApp kumbe a mi ti endlaka. Na ti tiva. Okay 082 600 1100. ya mi nga ti engeta nakambe 082 600 1100. Okay na hambi va lava ku vutisiwa hi swa gymming ntsena ni mi nga va gangisi va na munhu inkomu. Watanga tsembi no 20 ingafika na the fan la goma 26